U ovom videu pokazat ću vam jednu digitalnu antenu koju možete napraviti lako i imati, ne znam, vidjet ćemo koliko kanala. Ja sam to testirao kod svog prijatelja na vikendici gdje nikad, kaže, nije imao ni jedan kanal. Evo, danas sam došao tu i probat ću nešto nevjerovatno. Samo sa jednim običnim komadom koaksijalnog kabla pokušat ćemo da uhvatimo bar jedan digitalni kanal. Ako uspijemo više, to će biti veliki uspjeh. Kaže, bit će zadovoljan prijatelj sa jednim kanalom, jer unazad nekoliko godina on je pokušavao na sve načine. Tu nema i interneta, nema ništa, jedino koristi kada ode mobilni internet i nije mogao nikada ništa imati, znači ni od kanala, nema tu ni kablovske, nema ni ostale mogućnosti. Vikendica je na jednom izoliranom mjestu, nedaleko od Sarajeva, ali vrlo nezavidna i neugodna lokacija. Znači, pokušat ćemo da uradimo tu sa nekom malom antenom. Njegov TV je Android, on ima DVB-T, znači ugrađen digitalni prijemnik i mislim da će to ići bez problema. Samo kada se sjetimo godina od 80. i 90. Uspjeh je bio ako imate jedan kanal. Ko je imao 2, 3 više, on je bio sretan. I to ne kvalitetna slika, uvijek je to bila neka sa sjenom, dupla slika. I evo sada smo došli kod mog prijatelja i sve što će nam trebati je, pokušat ćemo sa ovim komadom koaksijalnog kabla. Prvo što treba uraditi je skinuti otprilike ovaj dio izolacije i staviti ovaj, ja sam već taj kabel napravio, pa ću sam pokazati ovaj, znači na kraj ovoga, znači skine se otprilike 10 milimetara od cenat otprilike i onda se tu stavi ovaj antenski priključak, kao vidite. Ovo to. I to se znači pričvrsti. To je to. Ovdje. Znači ovako. To je taj priključak za antenu. Dužina ovog kabla otprilike neka bude otprilike 40 centimetara. Onda se to, vidite, ovdje zavrne, to je jednostavno, to možete uraditi za 5 minuta, znači to dobro zavrnemo. To je to, evo vidite, to je taj antenski priključak. Na drugi kraj, znači ovdje, a sad možemo ovdje vidite, možete vi otprilike što duže ove žice sa strane, to će vam biti samo iz dva dijela. Znači ovdje se ovo sa skalperom polako odvoji ovaj kabel. Prilike 10 centimetara, tu se to sječe i onda se, evo vidite, razdvoje ovako
ovako ova glavna žica, vatrena, i ova okolo, ovojnica ovako, i oni se ovako jednostavno vidite. To se tako, pogledajte. Znači samo ih stavimo na stranu. Možemo sada ovo i staviti ovako ako želimo mi malo, da bude kao malo ljepši u obliku šestice ili kvake ovako. Uglavnom tako bi to trebalo da bude. Vidite, to je to. Tako bi to trebalo da bude. Znači, to je taj koksijalni kabel, dio koksijalnog kabela oko 60 cm i to je naša antena koja bi trebala na području gdje nikada nije do sada, znači nikada nije moj prijatelj kome ovo radim, čisto iz hobija da probamo, nije nikada imao prijem nijednog zemaljskog kanala. Ima on TV, Android TV sa DVB-T, to jest digitalnim priključkom, i kaže da bit će zadovoljno ako bude mogao jedan kanal da primi. Pa ćemo vidjeti, evo. Mi ćemo ovo sada, evo vidite, to je taj dio, znači to je taj, znači ovo ide, sad ćemo to kasnije pokazati, ovaj dio ide u TV, antenski priključak, a ovo ćemo staviti iznad, ovako, pa ćemo pokušati da vidimo, uključimo skeniranje, da vidimo da li ćemo uspjeti da dobijemo, to jest uhvatimo i bar jedan kanal. On će biti, kaže, zadovoljan sa jednim kanalom, možda dva eventualno. Pa ako uspijemo, mi ćemo onda pokušati to odraditi sa dužim, možda sa pojačivačem, nekada vani, da vidimo. Sada ćemo samo testirati da li to uopće, da li je moguće na ovoj lokaciji. Znači, to je jedna vikendica u blizini Sarajeva, ali je u jednom takvom području gdje je prijem kanala malo otežan. Evo, to je pozadina televizora. Znači, mi ćemo sada priključiti ovaj naš kabel, malo teži pristup, ali evo, vidjet ćemo. Evo, uspjeli smo. Znači, to je to. Vidite. To je ta naša antena sa kojom ćemo pokušati, nešto uhvatiti. Evo, sada je sve spremno i ćemo na postavke televizora. Znači, idemo na kanali. Uključimo sa OK kanali. Znači, posle toga idemo na antenska instalacija i traži kanale. Kao što vidite, traži kanale, uključimo pretragu i ovom piše, ću pisati pokreni i pokrenemo, naravno Bosna i Hercegovina, antenski, znači imamo ovdje dva, vidite, antenski DVB-T i kabel DVB-C, mi uključujemo prvi, znači antenski digitalni pretraga kanala i pokreni. I sada čekamo. Pretraga, znači ide. A mi bi bili zadovoljni sa jednim
Ja ću to bio zadovoljan sa jednim do dva kanala, sve više veliki uspjeh. Jer na ovoj lokaciji, kao što sam rekao, do sada nije mogao ni jedan kanal. Ako uspijemo, dragi moji prijatelji, dragi pratioci, pišite mi u komentare odakle gledate, jeste li vi pokušali i koliko ste uspjeli, koliko ste imali uspjeha. Željno čekujemo da li će se nešto pojaviti. Kao što vidite ovdje, digitalni kanali. 77, 78, 79, preko 80. Bliži se sam kraj. Da li ćemo uspjeti? Ja se nadam. I evo, kao što vidite, nevjerovatno, pet digitalnih kanala smo da vidite. 5 kanala, znači, to je veliki uspjeh, vjerujte, to, tako sam sretan, radostan, nevjerovatno. Još traži. Evo vidite, 50. I sada ćemo vam pokazati, evo, gotovo. Evo vidite, kao što vidite, digitalni kanal 5, analog 1, prvi digitalni kanal na 800. I evo, to je tih 5 kanala koje smo pronašli. Evo, možete pogledati. Ja ću vas sada još samo pozdraviti. Ukoliko ste bili zadovoljni sa ovim videom, ostavite like, subscribe, komentarišite, javite se odakle gledate, recite da li je video bio zadovoljavajući, ako je, da pravimo nešto još jače i poželit ću vam ugodan dan do narednog videa. Svako dobro. Lajkajte i subscribeujte. Pozdrav za vas.